Una Misra go. A man Libiano. Biram ko jal ko kude. Trama merjona ne jinna go haya no titin ka Misra ka go Libya ka go ni raja wala kuidu yandol kene ngwana ka dong ka man choma ne yeko bo ma lojun. Kud nuara ba chonga yakel. Bo ma lojun kud nuara ba chonga yakel. Sine ngai choidu ma yenen ti alwa ngai ko yeta panje ngai wo ti alwa cha ngai ga ti nyin wan cha phung lo un ti nyin wan cha yen man nyin wan cha yen cha ra le yen ba kwin ne gwa gan ka cha yen ga do ko rodien ma te gar ma ton me ada ka jene che che wala ka je luin jau ka cha ba kaf daro en che ka ga da mo gar ma do ti ro gan ma ne chang don ko yen ngwan de ro gur kontin don ko yen ngwan de ro gur piu don ja ga na ka chang ko ba wala bo luin jau ka dong che bo luin jau. I still remember in my life, but a sad story. But I still remember in my life a sad story, but I still remember it. One time, share kwen ka book. Take a did memo did la gugnor nan. Ba cholo guk ka tujikan, ba chol ka toran ma kukunor. Ba cholo kukunor ka tok pangak, ba cholo guk ka tuk jikan guk che gen ko major to wona ma chana tu da jana kangas guk che gen we goro kwan te ga de nyin tiena ga dang dok tin nyin tiena che ka ban kan net che ka ban ka de duela mina ne ta wijal te ga che ka ban tin ala bo jen we goro ka kwan madara wai cham ka da ga ka non kwan tie tunga tie kwam ka ga so Jawa we gorga kwan daro gor kwan madara sham kada gat ga non kwan chawaje ane ko la kafke gugna ken kafke ko kora ken sejen chawaje chakaf chana gar wona metaka liman dien ko kan taka gokti bila par ka bangat ka taka find di bigien ga ba pai ga kwam ka ga din kenan kwai ga gwande kon je tinaken to ka takanet to ka tare duelen mo an wa ci ka liure duelen ko lief ka mandien bi mandien ben abaka non kon ka tela mandien ba mandien te lifa dien mo nga ka tam mandien te lifa dien ka taka lifa mandien bi mandien na balunjo e wo mandien na chawa ka songo mi change ka no mandien na chaka me che kwena history mo sad story kon me kwena la kavne gungna kav ke chaba ke ba ngulel I was feeling sad ko dong te gukel me kav ka dong sigat ke sigala victim na ke gat ke sigado la bret ka dong sigaliu ko ga yaman die na che kav ko la ndor ko na kwena rezola ka sometime ko la na ngwa ko na la kwena run ke ne mola la kwi mi ndo to jawde that's why ka masira de pan te ne di ngwande cha yen waran ga jwe de mo na jen ke la ka masir cha wa ka cha phung lwa ka tira rande te ga dol me aka mo ngwat jawo jen we gar ka masir cha ka tira rande me bielun be liulwa te ka ra ma cha ka to ku mo ba to ne ba yen cha ne ko yen ka so Sudan kel ge te ga ne di che wo chiran kina da kan da Sudan kina da bar kan da Sudan ne dan ne de nga ka no ren Sudan chi ko rin tu gwa mrin ka so Sudan chi ga rin ka no ren Sudan rana chi rin ka Misir ran dong bar ba balet ka Misir ba gar ka lo ka Misir ba la dor ka dama bat ka dong cha ka ko tira rar tira mata ka America tira mata ka Australia tira mata ka Canada tira mar ga je ka cha ka ta de fan ko tare ti gen we ka loje ko jen tira jara lakin kon ngai ko ji ta ko choyru cha ko ling ka cha ko choyru cha ko ngas ko the same zuru to da dien we ka de we ka ne ngande ngarun ka ne mo da dien da we ka che zuru ram kel mati lo anyi mar ka da mar ka ko ji farwe ken je temi to ka ji
ngode tane chung ne ga jikel ga pal ka te ne kut ke wona ne baye ku ba kam ne baye ku ba ga ka wona ne bi ga barar ka binaje ide de kon tialo aka misir ga wanda kon tialo aka libya pal ko ne changa ku idun especially ngan pal ne changa ku idun ku ko wona ne cha cholo ngum wa ya cha de jo ngu jala ono ko nga je re nan tiatin ka so sudan wannan ran ko baro do lon ka baro jil bar lo je gwa ma gwa ma do ro jetin chere ka jen google are ye kay na la ye mi ci jien a jena we gar ko gor kon kar la lunjo mo nga ka tam ka lunjo ko we gor gar ka kon mo nga ka tam so ka masir ngach ko ye an wo chu yen ngach ko ye wo chu yen ka libya social ko da rawti long chu yen tin ngai ne ye kwa Uganda pal ka kamna de na purtin kwa Ethiopia pal ka kamna de na purtin kwa Sudan pal dong da ta yomin de lar ba ta gwalti tarantin changa ne yomi lo ngala na ka dwale ko ba ka yen je mo se dun ba writing ka ba address ka mo wa u beja wa DC ka kor pa para de wa address na ma de on ka lar ka ni na gara ne di ko ne ko che ka mo siera ken cerka ka yeme kai mi jien bela risori me kawai la jelo jela ngai mi chila risori mo bumu yake ne la ngai jela to ko gugge ire jere we gar ka gor kon tala wo ka ne de kon jaga banting ka ga ne jadin te tin ko ga je dungai ga jadin te ga tin ba de dong de ko no ngaran ba cha jadin te ga tin cha ngai chi ga da to chi ka la victim na ti wo chi mandi na we gor ka kon so mi de la rie ngai ko ye ngai ko shoydun ne kon ti aka libya mane kon ti aka masir ngai ko shoydun kon tane de kon ti ku ne ke ni kun ka mi ti aka ne shoydun kon ne ngan ja man do le kon te ka greek do le ko ante ko ne show greek de chawo yen ba chung ne ti ke wante ko ne chawo yen ku greek mo ka tam ja yen ka europe man wante ko na yen ka tin yen di al ka europe ti ko le cha karar kam dong mane ka chara la mo gere chung ne ke yekel baramora ku re ka rade shine da chonga jikel mangi roti gare kule wo nyinga na ka ma ya kwang non chene goro bine waitin la kira mana na wanda gen ko dero lon ka chiwo perere ka shine da wona ne ati bai mare da konti goro ma shaka na goro na magwa bat kar maka kire magwa kar ya waje ba pe wona chabe walong ko mine ne ka ciga waka to shi da ga 10 minutes ashar da kai karodian da ka to jalafna arehna waqfin ma'akum mitunasal fi Masr والناس والشباب في ليبيا أننا واقفين معاكم بنعرف الظروف الدونيتم بنعرف الظروف الشالكم من جنوب السودان بنعرف الظروف اللي انتوا مارين بو مريتوا باتجاه بتاعت تشاد ومشيتوا لحد وصلتوا لحد ليبيا ومريتوا بممرات وصلتوا من السودان من الجنوب لحد السودان لحد مصر وفي ناس كانوا في السودان القديم وايام الحرب لقاهم في الشمال واحدين كانوا في عبرة في شندي في الدمازين في الربك في الرنج الناس قاعدين هناك فالناس دي الظروف مر بهم والظروف لقاهم قام نزهوا او جروا بعرب البسيط قاموا فاتوا او نزهوا لمصر فاتوا مصر لما وصلوا لمصر الواحد بيتمنى بيقول لو وصل في مصر او لو خش مصر ممكن هيمشي يلقى له شغل بتاع يوميات او بيلقى له شغل بتاعت البيوت شغل بتاع اعمال الحرة اللي هو هنا في امريكا بيقول له هاوس كيبينج اللي هو غسيل ملابس غسيل البيت ونظافة الحاجات دي كلها الواحد بيقول ممكن هيلقى له شغل نظافة عشان يقدر يمشي اموره لكن قلبت الامور المصريين اخذوها بطريقة تاني انه السودانيين او الجنوبيين نزهوا لمصر يعني يحتلوا مصر او شالوا شغلانياتهم او نازل بو كتار في مصر ودارين ياخذوا ديسادفانتج عنهم يسجنوهم وبيطلعوا كلاوي بتاع الناس وبيقتلوا ناس فعرفت انه ناس كتير هسه في السجون بتاع مصر بيموتوا في مصر كل يوم وفي السجون بتاع مصر وكان المصريين برضه يتكلموا فوقه المصريين كانوا يتكلموا عندي فيديوهات المصريين كانوا يتكلموا فوقه بيقولوا انه حرام عليكم يا اخوان المصريين تعاملوا اخوانكم السودانيين والجنوبيين بالطريقه ده لكن الانسان الضعيف بيقول الود زول ده هناك شنو الزول ده كيف وصل هناك لكن لا الود الزول ده في بلد ده ظروف
هاي مصر ما فوق هروبات، مصر ما فوق ظروف، ومصر ممكن ما هيمر بظروف، ممكن ما هيمر بهروبات، لكن الناس اللي جوكم في مصر ديل جوكم من اجل الظروف بتاعت الحرب. الجاب سودانيين في مصر والجنوبيين في مصر ده هروبات، ما انه الجنوبيين جايين مصر نزاهه، جايين هروبات. الواحد عارف عشان يمشي يشتغل في مصر، زي ما كل لاجئ بيجي في امريكا، بيجي كندا، بيجي استراليا، اللجوء الواحد بيمشي يشوف ممكن الحته ده يكون احسن. فهو كان بيحسوا بانه مصر هيكون امان. اي واحد بيحس انه ما دام هو جار من الجهنم، جهنم الحرب او جهيم الحرب بعرب الفصحى، واحد جاري من جهيم الحرب، انه ينزح لمكان امن. اتضح انه الزول نزح لأسوأ من جهيم الحرب اللي هو كان قاعد منه. الواحد مشى لأسوأ من الجهيم اللي هو كان قاعد منه. فانا بقول لاخواننا الجنوبيين من كل الاطراف والسودانيين عامه انه عرفنا اصواتكم، شفنا صوركم، صور المعامله البشعه اللي بعملوكم بها في ليبيا، والمعامله البشعه اللي بعملوكم بها في مصر. احنا عارفين ده ظروف، احنا ما شايفينه انه ده مشكله بتاعت بيرسونال، او احنا ما شايفينه ده مشكله بتاعتكم، لكن ده مشكله بتاعت الزول. في بيت فتاه يعني صغيره ماتت في السجون بتاع مصر، وما واحده براها، كتار من الجنوبيين ماتوا في السجون بتاع مصر بموضوع بتاع اوراق بتاع اقامه بس. والزول ده نازل من الحرب، الزول ده نازل من الحرب. انت المفروض تعرف انه زول الحرب والزول اللي عنده قروش ما يدفع اقامه. فرق بين نفرين دول. في زول اللي عنده مكان بيقدر يدفع اقامته، والناس بتتحرب. الناس بتتحرب حتى اليون، المفروض مصر تتكلم يون يا يون يا عامل ناس ده معسكر زي ما في اثيوبيا. الاثيوبيين ما قدروا، الاثيوبيين يا مصريين، الاثيوبيين ما قدروا عشان يسكنوا الافارقه كله، الجنوبيين والروانديين والتنزانيين ما يسكنوهم جوا عاصمه الاثيوبيه في اديس ابابا. عملوا لهم معسكرات برا. دي سيم ثينج في تنزانيا، دي سيم ثينج في كينيا، دي سيم ثينج في يوغندا. في ناس نزعوا من الحرب في كونغو. الناس لما نزعوا مش عملوا لهم معسكرات. هسه معسكر في كينيا، المعسكرات النازحين في كينيا، المعسكرات النازحين في كينيا فيه النازحين، فيه من كل قبائل، من كل اجناس بتاعت الافارقه اللي عندهم حروبات. فممكن مصر بطريقه بسيطه، ممكن مصر يعمل معسكر بتاعت اللاجئين ويسجلهم ويقود المعسكر اللاجئين ده في حدود بين السودان ومصر. يعني يستعملوا معسكر كامل يخش الناس، يخشهم من جوا قاهره، جوا اسكندريه، يخشهم يمشي يقودهم في شنو في الحدود، ويفتح معسكر ويقول لليون يا هذا المعسكر انا فتحت المعسكر ده للاجئين. انت لو دار اللاجئين دي تساعد اللاجئين، ساعدهم هنا ما يجونوا في جوا مصر. انا ما عايزهم في جوا عاصمه، انا ما عايزهم في جوا عاصمه. خليه افتح لهم، وانا هتكلم في الكلام ده كتير بعربي. يا اخي الناس ده عامل لهم معسكر زي ما اثيوبيا عمل مع اثيوبيا له 4 معسكرات. هسه ما في لو كتير مش عادي ذاته، ناس ما ماشي اديس ابابا، في اديس ابابا ما في زول ماشي فوق. فيا مصريين عليكم الله، كلمة حكومة مصرية تشيل السودانيين والجنوبيين والناس اللاجئين الكل جل مصر، المسجلين لاجئين واللاجئ ما مسجل خطهم في الحدود، خطهم في أسوان، خطهم في وين، خطهم في الشلالات. افتح لهم معسكر هناك وخليهم في المعسكر هناك، واقفل لهم المعسكر، اعمل لهم المعسكر وخليهم يسكنوا في المعسكر لحد ما بلدهم يكون فيه سلام. بيرجعوا السودان، اللي بيرجع السودان بيرجع زول، بيرجع جنوب بيمشي جنوب. افتح لهم معسكر بدل ما تقتلهم جوا مصر وتسجنهم كل يوم وتدقهم وتهينهم. يا اخي افتح لهم معسكرات. افتح لهم معسكرات. My message to Egyptian government, please, to the Egyptian government and the Egyptian people, those people who are departure or run away from the war, or people who are immigrant to your country because of war, especially Sudan and South Sudan. They still have a war in Sudan and South Sudan. So please, Egyptian, if you guys did these things, a favor to South Sudanese,
if you give them a favor, take them and open a base for immigrants, like put them in a camp, open a camp for them in a border, put them in a border between between Egypt and Sudan. You just open a big camp, and put them in a camp, which is a migrant camp. Put them over there, and then tell the UN or tell the migration those people they cannot live in Cairo, or they cannot live in Alexander, or they cannot live anywhere. So those people, I want them to be in the border here, and then the UN will take care of them if it's not the UN, because they have their name in the UN too. So you just move them from Cairo, and instead killing them and put them in a prison and beat them. You don't get a benefit from it, because whatever you do to people, one day they will done to you. You think Egypt is not a heaven? Egypt in Africa. Maybe anything can happen to Egypt one day. One day anything can happen to Egypt. You will be a migrant somewhere. You will be refugees somewhere. So please, those refugees who are refugees of the war, who was before, please, can you just go and open a camp for them? Like they have the camp in Gaza, they have camp. You see, even Israel, they have a camp for the Palestine. Why you don't open a camp to South Sudanese and put them in a camp? Because you don't want them in the capital city. You don't. And better for you beat them and you kill them and you put them in a prison for no reason. Just put them in a camp because they don't have no document. You don't know them. They are aliens. They don't have no document. You don't know their real names. Maybe they don't know their real names. You don't know them. You see them like someone who don't have no visa. They don't have nothing at all. Yeah, put them in a border, open a big camp for them, put them in a border. Tell the UN, I will put those people in a border. I don't need them in the capital city in Egypt. I don't need them in Cairo. I don't need them in Alexander. I just need them in the border. The UN will give them a camp or give them a land in Egypt and then open that land for them and let them be a migrant down there, let them stay down there. Be better than killing them and put them in prison for no reason. So that's my message to the Egyptian government. Please, if anybody get my message, share this message to the Egyptian government. Let them take all those people who are in Egypt and open a camp for them. And better than killing them, better than put them in prison for no reason, better than dying in prison because somebody don't have no somebody. Somebody but don't have no cousin outside. Somebody don't have anybody. So he's just by himself. He just run away from war. So please, Egyptian government, I have just a little message, but I'll continue to advocate for the African who are